evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta i u ovoj epizodi, kao što sam rekao, idemo u rudnik. Samo da imamo malo kramp. Treba napravimo kameni kramp, ovo nam nije dovoljno, samo nalimo štapići. Ima ovdje štapići. Štapići. Prema 2 kamena krampa. Evo ga. I idemo u rudnik, gdje smo bili započeli vamo, koliko se ja sjećam. Malo je laga. Evo ovdje. Baka je, imamo. Imamo baklu i idemo ovako. Valjamo kad bi našli metal. Ne mogu da verujem. Znači smo odmah metal. Puštam metal. Treba nam i ugled da to pečem. Šta je metala? Bože. Ne mogu da verujem. Ali sada je još skoro do 4 kočke. Šta je metal? Kako su djeđe? Može ovako. Čekaj me. Ako ćemo to nekako. Idemo dalje. Treba nam i uglje metala. Pošto sada pravimo rudnik skroz dole. Valjda bi da nađemo. Evo vidite to nova ruda. Ima još ovih, ali ovo je jedna od tih. Ne znam zašto pomaže. Nikad nisam. Možda je ovako, vidite, više svjetlije. Vidite kad ima to. Ja mislim sada, ne znam, je li to istina. Idemo dole. O ne, fuck. A nismo uspjeli. Mi to čujemo vodu. Samo sekund. Ne bi valjala kad bi se prošlo. Ovo 15 metala. Što je jako dobro. Čujemo negdje lije voda ko luda. Ali ne znamo gdje. Evo ga ugalj, taj čuveni ugalj koji sam tražio. Samo da vidim. Opa, pa već noć. Ili šta? Ne. U sljedećoj epizodi ću malo da proširimo kuću i bit će veća i ja mislim da će biti na sprat, ako se ne varamo, ako ićemo u drva i tako. Sad, kako je rekao sam da ćemo ići u rudnik i eto, ispoštavamo se. Samo sekund. To ćemo lijepo da trpamo. Stavimo baklju i idemo dalje. Sad vidim koliko imam uglja. 22. Super. Ja mislim da nam je malo dovoljno. Idemo gore sada. Pa ćemo kopati vam tamo i tako. Evo da već. Ali ne znam. Mogli smo malo da osvijetlimo put. Ovo me prepade. Ovo je zec. Čega bi mogli... Evo do ovoga.
ga malo po malo da pravimo put. Tako, pošto da nam bude lakše da prelazimo i zemlju. To je taj putić, ovdje ću staviti jednu baklju, ovdje jednu baklju i ovdje. I da ćemo još jednu baklju da se ovo vidjela. Ajmo tamo na rudnik da stavimo. I idemo da spavamo. Evo ovako. Idemo sada da spavamo i da vidimo šta ćemo da radimo. Prvo što trebamo je da stavimo ovo da se peče. Evo ovako bit će dovoljno. Idemo spavamo. Da vidimo što imamo ovdje lepo. Evo imamo dosta tu stvari. To. Mogli bismo da idemo malo napravimo. Evo ako ćemo. Malo sjećamo drvo za sljedeću epizodu. Dok ovaj ovako, sekira. Planirao sam da bude od breze i to ću da uradim. Nasjećamo dosta breze, jedno 4 drveta. Biće onako malo, opa, kako zalega. Biće malo veća kuća od ove. I u sljedećem epizodu ćemo da pravimo. Imamo još breze, evo ovdje još ova 2 drveta i to je to. Pošto našli smo lijepo mjesto da imamo ovdje puno drveta, imamo močvaru, imamo svašta. Imamo dobar rudnik, smo da našli metal. I to 15 metala. Idemo sad kući da op, sam parkour majstor, šalim se, nikad nisam igrao parkour, a nema veze. Evo mi smo mogli napravimo još jedan putić, ali ćemo kasnije, ili ćemo odmah sad. Ja sam da ovo preradim u daske. Evo ovako, puno imamo toga drveta. I to ćemo staviti. U sekundu imamo kameđu. Sam sebi začeti vrata. To je nešto čudno. Evo ćemo ovako ovdje. Što ovako mrzim. Još nije rasla šećerna daska. Ne da mi se ići po kraju, to ćemo samo ovako da razvijemo. I ovo raste ovako. I stavimo ovdje i ovdje. Ovdje imamo metal. I to bi bilo to sve za ovu epizodu. Vidimo se.